Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na rešavanje kvadratnih jednačina, doduše u ovom slučaju ne baš kvadratnih, ali na kraju će se svesti na to. Dakle, imamo polinomske jednačine, pitanje su kubne, je li tako? Kubne polinomske jednačine. I uputstvo je naći nule polinoma tako što koristimo, znači, rastavljanje na činioce. Tako, znači, nule polinoma su zapravo brojevi koji kad se zameni kao vrednost dobije se vrednost nula. Ok. Sad vidite, ovdje ćemo da koristimo ovako bezov stav koji kaže kad imate neki polinom, sad kad zamenite vrednost neku, znači p od alfa, i dobijete da je vrednost nula, onda je to ekvivalentno s time da x minus alfa deli p od x. Okay? Znači, ako znamo da vrednost toga jeste nula, odnosno da je to nula polinoma, onda x minus taj broj zapravo predstavlja faktor tog polinoma. Okay? Znači, u ovom slučaju, kad zamenimo alfa, dobijemo nula, x minus alfa mora deli p od x. Okay? Imamo jednu dobru stvar, teorema o racionalnim nulama. Znači, kad imate p kroz q, okay, znači to je neki racionalan broj. I sad kad imate p od p kroz q da je jednako nula, znači ako neka racionalna nula polinoma, znači imate da je racionalna nula, šta je racionalan broj? Znači to je neki razlomak, jer tako gore imamo neki prirodan broj i dole imamo neki prirodan, odnosno možemo da imamo ceo gore, ali tako, znači može da se pojavi minus. Okay? I onda ako je to racionalna nula, onda q deli slobodni član, a p deli najstariji član. Znači, to je racionalna nula i sad mi znamo, znači ako postoje racionalne nule, oni moraju biti ovog oblika, da q deli slobodan član i p deli najstariji. To je teorema o racionalnim nulama i bezov stav. Te dve stvari su nam jako važne za rastavljanje na činioce. Sad, ajde imamo šta nam kaže ova teorema o racionalnim nulama. Znači, ako postoji, Petar nam se javlja, znači ako postoji p kroz q, nula racionalna, pazite, možemo imati iracionalnih nula, znači x na kvadrat minus 2, jednako nula. Iracionalna nula je koren iz 2, tako, to nije racionalna nula. Ali, ako racionalna nula postoji, onda, znači onda mora da bude, ovdje sam malo, samo da vidimo, p kroz q, da, zamenio sam ovdje. Ok, znači p mora deli 4, pazite, p deli 4, a q deli ovo što stoji uz najstariji, što je u ovom slučaju 1. Ok, dobro, znači q deli 1, p deli 4. Sad šta može da bude sve p? Može da bude 1, 2, 4, minus 1, minus 2, minus 4. Dobro, znači to nam je što se tiče p-a, tako? A što se tiče q-a, tu može da bude 1 ili minus 1. Sad, razumete, znači sad na primjer kad radim kombinaciju negativan kroz negativan, onda ću opet dobiti sad, na primjer, minus 1 kroz minus 1 dobijem isto kao 1 kroz 1. Znači, samo u jednoj od promenljivu uvedete, možda čak i bolje, pošto ova manje ima vrednosti, znači ovdje stavite 1 minus 1 i onda ćete dobiti sve moguće kombinacije. Znači, potencijalne racionalne nule su 1 kroz 1, ok, 1 kroz minus 1, 2 kroz 1, 2 kroz minus 1, 4 kroz 1 i 4 kroz minus 1. Okay. Znači imamo 6 potencijalnih vrednosti. Pazite, ovo nisu nule polinoma, ovo su samo potencijalne nule. Šta znači potencijalne? Znači mogu biti, može i ne mora biti. Imam taj mimo, ali nemam da sada tražim. Znači, vidite sad, kad ubacim ove vrednosti, ja sad proveravam, ja se nadam da ima racionalnih nula. Zašto se nadam? Zato što racionalne nule su malo, da kažem, pogodnije, uglavnom su za zadatke pogodnije, tako u smislu da neko sastavlja zadatak će pre dati neku racionalnu nego iracionalnu, ali
time se ja obezbeđujem, znači ako ja pogledam sve racionalne nule i utvrdim da nema, znači onda to je to. Onda znači da možda ima i racionalne. Ali ako već vam se traži da se rastavi, uglavnom ima racionalne, zato što je teško naći iracionalne. Tu već postoje, mislim, mnogo je teži način da se nađe iracionalno nego racionalno, znači na osnovu ovoga. Sad vidite, ja zamenim, idem redom. Jedinice, ubacim jedinicu. 1 minus 3 plus 4, to je 2, ništa, znači ovo nije 0. Minus 1, to je minus 1, minus 3 plus 4 jednako 0. Aha, znači ovo jeste 0. I sad biste proveravali bla bla dalje ovo, inače možda dobili neko od ovih 0. E sad kad sam već saznao da je minus 1 0, onda mogu da ovo podelim sa x plus 1. Odnosno, rekli smo po bezovom stavu x minus pa 0 polinoma, ali alfa je sada, za koju vrednost ja dobijem 0? Za minus 1. Znači ja kad zamenim minus 1, ja dobijem 0. Što znači da je ovo 0 polinoma. Ok, ako je to 0 polinoma, po bezovom stavu x minus minus 1, što je x plus 1, će deliti ovaj polinom. Znači x plus 1 zapravo deli ovaj polinom. E sad neko volio deli polinome. Ja nisam huge fan of that. Što znači da ja ću ovako uraditi. Ovo x na treći, ja ću kažem to je x na treći plus x na kvadrat, nameštam da mogu da izvučem x plus 1, pa onda oduzmem 4x na kvadrat, zašto? Zato što hoću da se ispravim, hoću da dobijem ovo, znači ovo 2 neću sad da menjam polinom, znači ja ga samo malo transformišem i ovdje mi ostaje plus 4, to je neko 0. Ovdje izvučem x na kvadrat, x plus 1, a ovdje je minus 4, x na kvadrat minus 1. Ok, to je jednako 0 i očigledno znači mogu da izvučem x plus 1, ovdje mi je x na kvadrat, a ovdje kad izvučem x plus 1, ostaje mi x minus 1, znači minus 4x plus 4 jednako 0. Gledajte sad, ovdje se vidi, znači, vidite kad imate dvostruku nulu, to ne možete, tu se koristi onda izvod, to ćemo pričati u nekom trenutku kad budemo pričali malo ozbiljnije o polinomima. Ali vidite, ovdje je kvadrat binoma. Također da ste pokušali, na primjer, ovdje dvojku da zamijenite. 2 na treći je 8, minus 3 puta 2 na kvadrat, to je minus 12, plus 4, to je jednako 0. Ok, znači kad zamijenim dvojku, ja dobijem gore 0. Ok, što znači da dvojka jeste 0 ovog polinoma. Ok, racionalno. Ok, i to nam se sviđa, je li tako? Zato što smo našli još jednu 0. E sad, mogli smo tako, ali vidite, vi čim nađete jednu 0, vi onda možete dalje da rastaljate. I onda sad dobijemo ovdje kvadratno jednačino zapravo, odnosno ovdje će biti kvadrat binom, pa to je x minus 2 na kvadrat, jednako 0, x plus 1. Znači, imam minus 1 kao 0 i 2 kao dvostruku 0. Ok, znači imam dvostruku 0 i minus 1 kao jednostruku 0. Znači malo te imam dve nule, ali zapravo ovo je dvostruka. Ok? Dobro. Ok. Ništa, znači našli smo nule, znači ovo ovdje kvadratne jednačine, ima 0 minus 1 i dvostruku 0, 2. Znači mogli smo ovdje da pogađamo sve ove. E sad vidite, mi kad bismo našli minus 1 i 2, to bi bilo to, ovo ne bi bilo nule. Ali onda bismo morali da delimo zato što ovdje imamo dvostruku nulu. To može se izvodima da se radi, to ću vam pokazivati, ali za sada ako ne koristimo izvode, onda znači možemo samo ovako rastavljati. To je znači kombinacija teorema racionalnim nulama i bez ovog stava.